Yes, mbanje gusuhuza abakunzi ba Samuzozi TV. Uyu munsi tugiye kureba Liverpool yakuye Crystal Palace mu nzira ikomeza kuba ku mwanya w'icyubahiro. Uyu nguyu akaba ari umukino wagoranye cyane wari ugoye, aho ikipe ya Liverpool yatsinze Crystal Palace igitego kimwe ku busa mu mukino wo ku munsi wa karindwi wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza, ikomeza kuba ku mwanya wa mbere. Ni mu mukino wakinwe kuri uyu wa gatandatu saa 7:30 watangiye. Ikipe ya Liverpool iri hejuru mu bijyanye no guhererekanya umupira no kurema uburyo imbere y'izamu. Ku munota wa 9 gusa iyi kipe yaje gufungura amazamu ku gitego cyatsinzwe na Diogo Jota ku mupira mwiza yahawe na Cody Gakpo. Naho byakomeje ku munota wa 17 Crystal Palace itari yorohewe. Umukinnyi wayo Daniel Munoza yagize ikibazo cy'imvune asimburwa na Jonathan Klein. Liverpool yakomeje gusatira, binashoboka ko yabona igitego cya kabiri nk'aho Trent Alexander-Arnold yarekuye ishoti riremereye ari inyuma y'urubuga rw'amahina, gusa Dean Henderson arishyira muri koroneri. Diogo Jota watsinze igitego cya mbere yarase igitego ku munota wa 35 ku mupira mwiza yahawe na Ryan Gravenberch, asabwa gukozaho amano ngo ujye anyeganyeze icunduro. Birangira byanze. Mbere y'uko igice cya mbere kirangira, Crystal Palace nayo yasatiriye ishaka uko yakwishyura, nk'aho Ismail Sarr yabonye umupira asigaranye n'umuzamu, gusa birangira Alisson Becker atabaye. Igice cya kabiri cyatangiye Liverpool ikora impinduka mu kibuga, havamo Alexander McAllister hajyamo Dominic Szoboszlai. Yakomeje gukina asatira ashaka igitego cya kabiri, gusa abakinnyi bayo barimo Mohamed Salah na Diogo Jota ntibabyaza umusaruro amahirwe babonaga imbere y'izamu. Mu minota 70 habaye guhangana kw'amakipe yombi, aho wabonaga Crystal Palace yatinyutse, Liverpool irimo irasatira cyane, ndetse biza no gusiga Alisson Becker agize ikibazo cy'imvune asimburwa na Vítor Jaros. Ku munota 84 Crystal Palace yaraseye igitego cyabazwe ku mupira mwiza Jean-Philippe Matete yahaye Eberechi Eze asigaranye n'umunyezamu arekura ishoti, birangira arikuyemo. Umukino warangiye Liverpool itsinze Crystal Palace igitego kimwe ku busa, ikomeza kuba ku mwanya wa mbere n'amanota 18, naho Crystal Palace yo ijya ku mwanya wa 18 n'amanota 3. Aya akaba ari amakuru mwagezweho n'ikinyamakuru Samuzozi TV. Bibutse gukanda subscribe, share, like na comment kugira ngo dukomeze kubana mu makuru yandi tubagezaho y'imikino atandukanye, kandi muzaba muyabonera ku gihe. Thank you.